Nyo pada triang kana ampau. Itu pada triang. Itu yang anak tutung yang kenyang jika rezeki. Kamu petoknya meliaran ni umi. Pan orang goi dah. Dari yang tutung kadang nau kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lau? Sama udah aku dari pola sang kenyau baru kalian keraju di nak mawi. Nyo sangka aku di alam lagi tujuan rau. Lihat aja anak dia. Kepanik. Betul. Ah, Hello. wajib. Hidai pai bocah. Beta ka wewen. Icule ngendu. Nyo cukup bahaya lewe nyo jai tak pencurian nak mi. Kepunya jelek orang balu. Wah nak ba jino cukup ga iblo nak mi ga thaga lagu mahai hai mata mahai. Nyo nak kena tengok. Gimana bang? Nak perlu kaya urung rau ni lah. Perle bang, kaya perle lah. Mana orang perle kaya bang, anak perle gasin. Namanya perlu kaya. Gua kan detil lan luang gede. Dek hai gak hawa gengketnya. Nyo ni Brazil ni lebih bangkanya dah belum kulung kulam dah pegau berbeda. Jadi putra demang. Kenya ni lah mempotok ke pacam. Jadi pegah gaknya unita barang anti. Pegahnya nak ting-ting betok mesti cara cok je pegah kan. You yang le dan dicem. Mana pegah YouTube pada yang pada ting nak tinggal je dikrek je. Memang nak tinggalnya ke dia agaknya tu yang meliran peng tu. Long ya lamar kerja apa? Inan bakan tu bupati. Pegau cek. Hai, pula mah kerja lah. Mu jadatan. Mu tekatan jadah kata lama kerja. Jino, ya lama kerja jino perle jadah. Ijazah sarjana jino. Jika mu tekana banjara lama kerja. Nak mi lak mana nak terima oleh putra kerja. Mandro ni pak, nak ijazah. Ilong na bocah. Ilong ada ka ula lagi nyo. Hi pinai jazah dumpu jazah nai lo. Dari jazah SD, SMP, SMA sampai sarjana lengkap. Man nak ijazah man. Akan wet kana nak kerja bang. Kat wewe nyo bocah. Nyo justru nyo karena tengah kena corona. Makanya jino libur kerja siat. Dumpu libur jino. Corona bahaya. Man bantringnya iblo, gak kawe yo. Nyantri ngau kawe hot ni cocok. Ketengku ke tepat ni buat batat-batat. Nyantri nganggo kawe draw kana apa banding. Oh nah. Tapi bang bunuh bergairah mbak tringnya pilagot. Kau mana ji tring patok kan ke? Jadi lagaknya orang ji kan. Mesti wa gede. Jadi hina wa kena lah. Dan ting petok na ni meliaran ni umi. Kiban mau draw. Katip. Kemudian bang, uronyo kan, nejak ada nak juile. Awak leong bah kemawe le, nak pula ikat mentabo. Singo, jak awak leong. Kerja menan kak? Jut. Cuma yang sepo pada tri yang penuntut je nau. Banyak Kon be, ipung ungkut lung. Tapi hom dia sepo yang tang ada apa maung je nak leke bak draw gebi. sang enan le bulu koi. Berarti sama Asyira dengan lo. Putih ijazah man. Mata orang kada ni merit. Hai bocah, karena kerja uronyo, nak kerja singa. Yang jatahnya tidak perle, makanya kita perle dah jaya gula. Selain jatah dia naik lima, dia mengerja gula. Nyo dia lama kerja. Jatah hana, ini mebihana kiban dia kerja. Putra ni kerja kah lama kerja? Hai puyang na juga. Longing dom. Kok jai na ijazah orang dom mana bun. Yang bekay perle orang hana ijazah. Maka dilong jaju. Hai bocah. Jino mandum-mandum kerja, jino perle jatah. Maka jika kerja gula. Kajak beut lah. Yan bat kerja gula supaya tengok jut dan baik pengen igop. Tanya beut supaya baik ruh tak pengen gop. Nak dengar bacanya hana pun kami tak kerja, hana merupuk kerja, haimbi kerja. Ilmu hana. Ijazah hana. Dua-dua hana. Lepas nak kerja. Bah, nyojak gula le. Bang ajak gula, bang karena ilmu kata nyaman dum terima kerja. Lupa. Hana wahai lama kerja, iya lagi. Ya hu, ipak bocah nyoper le. Perle kerja yo. Makanya kita nyawa harus kerja gula. Harus cara. Manfaat kampung long ramai orang naik ijazah. Hana bud go. Kan hana kerja bocah. Nyan ka ulah tenaga kerja, lapangan kerja. Hana makanya jino tak harapkan kepada pemerintah harus
bisa mendidik para generasi lagi-lagi bocehnya sehingga tamat tikula sehingga harus bisa menciptakan lapangan kerja, boleh mencari lapangan kerja sehingga sip lapangan kerja. Nah, jadi sehingga anak lagi yo ada anak yang dari dah balahan sehingga perlu lapangan kerja belulu. Nah, makanya boceh jai gula rupanya harus bisa menciptakan lapangan kerja tengok. Bangun bisnis. Ya, sehingga urus kampung kaji kerja Pak boceh tengok. Sejahtera masyarakat, sejahtera nang kau. Long na jai kula mang golong tamat. Long beke ibi kerja. Bungang ya kula repot kerja. Lanjut, anak mit pun dah kerja. Jino manteng dalam tahap belajar. Jadi menyobengah tajak sikula, seput tajak bun. Orang yang tak belajar. Pegawai PR yang gebile bu guru rumah kula. Orang yang malam tajak bun. Jino tengah masa belajar. Makanya seput awal kula, bek gaduh yak mawe rata bu. Jun, long kaya kade. Barang kang ro ni. Tak kerja dah bocah biar ngapa? Long leo. Nyan budak-budak ngapa sandungan bek gak kerja ana berjalan jana. Jun. Purno-purno le. Mana ka bino ka? Nyo berhai long boha buat tu boha gelang hero ni bos. Ka je tek tika boh je. So ni ka nyo yang hek dekat ya tek bocah dah na lu wo lu. Ni mana ka anak wo ka. Cuma kibah anak ka wo teman dek. Ke hom ga hai man bulu pi na hai kan bulu pi dak bu buno benga ha. Nyo me pa ju ka sip ti doi. Ka sayang tu kecil hantu. Ha nyo me hana ikan ke hana lu wo. Sabong dek ka je ni Mam sabong golai ka ko dek. Ke nya. Ka gantong pun menghan dek riut. Jut mengangkat tapi ni mak lero nak gelang ber lah jut mat. Kaje bojak tek tabah teman. Le ber. Aku baca dah buruh sabar burungnya. Baru gojak dia. Gojak tek tabah tu nak makan. Nampak nak makan tawar je. Ino. Yo duk roi boceh he. Tempet-pet hi nak tawar. Kira aku dek pongket yang paling galak aku dek. Jumbo kak, sebab kan jumbo yang nak kumis dia buat kumis yang aku berat galak. Oh, berarti kah galak ke urang yang kumis-kumis lah ha? Hai, menan lah. Mandro ni kak. Tolong dek baca karena baca cikgu ubat dek. Beda dengan kebian. Oh, makcik kat baca. Apalagi raya kan? Ya. Pada mama. Balik tawar rumah mana mama? Ya hai berawang mama yan. Nyari kadu tu. Mama tak rumah. Mana jak kak? Bocah wewe berjalan. Dekat mak aku nangis maklum. Ikah mak gegada. Atra do ka main de bro. Panen long ya main. Longo nak lamar kerja. Longo kan mak. Tak lamar kerja mamanya apa ke lamar kerja? Bakan tu bupati dah hai. Belong harus tak mak aku. Temai dom kara ugi bancara. Betul sihat kak hai. Lalu nyamban. Alah bukai you kena baca hai kah bukan engkara gop. Engkara kah? Lebar juga kak hai. Rani sombong tan. Berdua beda gada buka apa? Okey kak. Nyoba tu. Buruh nyoba. Nyo kak kan yang naik kak engkau untuk kekak lelu. Kak engkau, kak. Yang dek kayak gitu, kak bala. Karo kak ibu raya, karo. Ini lepas ni kau gelang lero ni karo kak. Mudah haro. Makanya jika galak kekah nyo dek, makanya bagah ro. Bi, kayaknya mang galak ke leu. Nyo dek kan galak yang kumis, makanya karo yang kumis. Oh kan nyo kak betul nyo. Hang kekak berarti nyo palu yak oh je boh bak ngetilat. Bengih boceh hentik nyo lu kuo je nyo kajik ke jodoh ro ke dia. Kak bere hen kak. Nyo mak kak. Nyo sang nyo gino berapa ino gu. Nyo bukan ro tu long karau yo. Terima kasih tak apa? Jut, sama-sama. Ada angkat nama komisi. Wan. Apa nak kena? Hai mamak ada hungkut biraya. Hai lang wow rumah orang. Hai nak ku mawe kena. Yalah mamak man tenggalak ke mawe. Bak benar pegah bak bunda yo mihana ru sabuh ana mamak oh manyo ka. Aduh, pak oh boyak tak oh. Rana bangkat orang kan ya wah. Bunuh hanua. Oh, bunuh ana hungkut ni nyo ka ru putar mayu lo kali hore tak oh je. Awara kemahan dek duang boceh. Ilong nak jak kenan siat. Cik cik mana ni? Boyak ni ya? Ya. Mak tadi awak cungkut ni lo. Ya. Alhamdulillah potanlah. Potanoh yang lun mulia. Bekerja kucok. Ya. Pentamong. Nah bak sering, nah bak kanat. Hai mek mot. Mandum dah pergi.
ada cok mereka yang ada kuji ke lain tu. Kau mati yang tu, mata mat kau. Kaji ke ketungau, kadang ke puli ke. Dia tak cok. Kena doa. Assalamualaikum, hai potano. Ulung katru, ulung kata. Mungkin nyau kuji ke rezeki pun. Habis ke ulung cok, kata yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak rezeki. Hai mertua kau dah. Hai mertua kau hontaknya. Oh man, kau romu kau. Apa? Oi, pulang. Kau mana? Nak pelak. Kau boleh. Lah okey. Kau boleh. Ini kalau pernah mata aku bajet lau dia. Hai aku pergi mencuan mana cuan lau kan. Ha yang aku cuan nak kerja dalam pohon ai aku bayar madu mahal. Hai pu bayar nyo mentong kat tu ka. Kan yang ni dengar barang antik nyo. Pernah tak nafas tak antik. Kat tanah. Berada batu-batu bengong kayak beluang. Tapi kan. Tapi. Gurau jamu nau. Hai pu gurau jamu nyo pot bengong nyo. Akan ku kena mana hotel pun ku gelai lah. Nyo karena kah kakak cuap pot ngolong kah jino pa aku mek kedua beli. Kah pa bayar rewa. Hai. Kah anak-anak ada anak pinjam percobaan. Orang tamat ku bayar. Anak cuap bilang. Padahal dulu tu karena aku mengal. Pah. Bicat nak kau yang keban. Mihana kerja. Patu-patu bongong dia nyo teh. Ya belum. Nyok preh aku demeng. Nyok anak demeng orang nyok demeng tengok. Nyok kau dah beli di rumah. Anak jangan. Mihana lagi tengok jualam. Tak berat-berat ke pengol. Makin pengol lagi laju. Alah mau. Yang 20 kambing kau sibuk tu. Tak kau nak leung. Tak tunggu. Satu bro hilam. Yang ada pulain. Alah hai pak bu. Yang kanak bro pi. Bengek je. Tengah kau sibuk. Tengah kapok dekat halam. Dah pak lebih lah. Kau bila tanya muda bro kelu kemeng. Angkat apa kau pitrok lepas pada hari. Pakai pitrok. Minta barang nanti. Lupa kau yang glit. Aduh. Lagi anak mata kah yo coro dengar. Kau hek anak pegahang. Kah anak mata. Bila yang mata aku glit. Kah tiko hijau dia nak dengar. Ha. Ya, mata. Mata. Kau banyak ni lah, nyocok. Jadi ya jawab. Đau riêng mình đó. Muốn cái jadi đau riêng kah? Này hiu dia mơn. Ro không đối hiu dia mơn ro cái lagu na. Ya man, hoi nak ba man. Hai. Gì kan? Kita minta pasti nam hoba. Gimana kat tim ro ke lagu. Budem juga dah pasal napeng. Hai berarti kan nak ba saya rohing ah. Kan hai. Pai ta mongo. Cỡ như bao hình cái đầu khẩu tiền mình juga cột lại giờ cũng bắt này là không đánh gì được bị lệ cột lại chân gì tuần nhưng xe cũng lâu cả rồi tiền cái adum thì chỉ harga kan tao gitu ada ada kayu pengen lu ai kok yang kaen vậy thì anh em lên nên bên anh bữa đây anh đi đâu cả gì thay trội bản hàng nhất tôi nói phí bạc cái làm gì đó Ikannya ho ka baik ke pu ka pegala. Alah tu ai cok le ulat. Oh, ai cok le ulat. Makasih bega baju ke baju igo ke le ulat. Kan kai baju coklat. Bek diga dah ka baju coklat pin dia kulit-kulit ke warna coklat dia ka. Yo kakon yo. Ini dia kelas ketim kok namanya gitu ya. Lanjut. Apa cerita? Anda sang muni male ku ja. Ana male. Aku kaplong lam tu. Aku ikat no. Tanya. Lo. Ai kat dia pergi lam tu. Lam peng kaki. Dia aku tenang dah. Yang putih wi peng ah. Lebih. Pekek male ku ja. Yang nyo ka hilo orang hiya ka ro le yo. Ana kaplong lam no. Ana kaplong ana kulit ana kulit yo. Ha balo. Ya. Tu kejam ro ni ko. Ai dia pergi lam tu. Dia sebagai barang mentau. Yang begitu peng itu. Tenang. Kampung jadi pergi dua ke? Dua. Pray, dawa sao ka madawa. Okey. Nah, Bu. Go, kan? Barang aro ni you minta.
Kau tu mai. Yang nak persis lagi biha bapak lu. Dah nak peleu ni hiu dia mun. Yang hitam coklat. Nyo gak tha barang oh. Nyo ni kira aju kulit kan. Bersih ke awak aje awak. Ai mai dun. Awak kulit hitam, nyo kucrok mano kan. Masa kau kampung belum. Nyo mahat lagu no. Ni barang. Padu ni cok mah. Hai bu. Kau pun kem. Gimana apa pakai? Ya dapat pakai bang. Kau terlalu jamun dah. Kau nyambang ada nomor. Kasi ka pala lagu no. Malay ko. Ha, kanyan. Kahana ka manaw da. Ariyo. Manaw ta. May kleo di no ni katu. Muna ni mita ro nyamun. Kana na pagah ron. Thon bandu ni mita. Alon ta tanah mahiu nyamun kurung kho ma ju muna de. An ka go te long go ha long ha di lang katay ka na. Oh, dra ko. Aso silap. Kim lang ya ko lang. Cha hapi grapo kadang binit cok ko. Ngon ju. Baik ka manaw ta. Ban bu yo ki ban yo. Aku ba may long yo. Oh aku bah, lagi yang barang kan jalan gandum. Aku ba. Agak nanti seraran hanya ni bah tadi. Ilang biar meta orang jamun, barang-barang jamun. Kan lagi yang punya di kaidap. Non pagkaita. Bakit gagam ka awal gini? Lipai na baca oh. Nanti ko jo ilong may marbe. Kaplah ka daw ka. Tama ko gla. Ko pang baby.